ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila ia tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah ia ko makada arwah berarti tomate ia ko makada ila ruh waditau tuo. Nah, paham ya? Ia ko makada ila ruh namo tuo waditui kiringang. Ia ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu. Maka makadaki alam arwah. Maka ada tu ko ya ko tahu mati giring apa ya bacaan ni bacain kulon surabil pala kulon surabinas kullallahu napa ayat kursi napa tilodo ngasalama selesai. Ya ko baca do salama tatanaiwi dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodongan ya salamaka mun ribolana ya ko oto malioto baru tilodongan napaki oto na salama. Makom itu baca dah salama bahaya ko din risam aja kamang kanilaw milaw yoto na sapeda ni ilawan nge baca dah tomate makoto wariala makoto aja kama makana baca dah nagandrusu makana maleka ini gitu bawa di pamupodangi makana ni gayang taraka ko jadi mesti aku tanan ni ga sana napi pasiacur makanya ko baca dah wariala kedua orang tua dan para leluhur ya ku yawai anak-anak dan keturunanku